Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones. Digicel top-up of $20 or more. Or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. Whaongale Tautuana PacificEzy le masina tote sema mamawa ilo manoa te ono mana malo ai failonga tupe fase fulu Sauni mo ana paanga e luas fulu failonga mo Samoa e luas fulu failonga mo tatou i New Zealand nei se ina failonga se fulu ia so tona yo vai so te Tasi Manatua o lo fa wa pele tatou fa bitoa e na le limbatana pe ai whaonga ina le PacificEzy mobile app. O te whaataro whatuari to telo i la tūru ngol proclamation tatou proclamere i vanga o le fiafi. O le ai au tere rua tu le tatou issue lea ua tele ai fo i le pisa tele le tala le vanga la fiafi. O tu mana tu no fiafe mai lava i le tūlanga ua tele ai fo i fina ngalo mana tu malangona. Ono se whaatatala noanga sa whaia i lunga o se tasi o podcast po o vaenga whaasana lau o si o mantu ia le breaking waves. Le sa fisilingi ai e le tamaitai. Pasal lau ia Hannah Schmidt ia se tasi o tamari o le tunu e ia ilona e ia ona to mai pe ona failonga o le tangata e pese fo mai ia i tulaga fo i o le la e ma le manu o le tunu pe ono la e ina e fafafine tulou ia le vaenga ua taua nei o fafafine o ia fo i tupa o le ua a mata ona sawa le la tu tamo mo ele ni vai tau le soifuanga io e ona ua tele na presidente ile fata mai le tai o le tuanga pi ua tau masawa ila le alo le vanga le o le tali la le na ma ua le tamata ile sa tali ai mafape mai why not ai se ai le mafai ai fu o wakile ila le langa o mangako o tele fo i maupu matala ia ai mai se ele ngata o matou fo o la matou tautua i le longo pili ino le paia manu Samoa ai ele ngaka ilea ua o matou fo i o ina ia matou a onga mafaala potuputunga le anga nu umanga ngana tu mamea sina le tatou tunu iyo a o le la ua faali le finga ngalo o lea tamali fo tulo wa tele fa pea ai ona o le issue le utau mafai e faʻasoa tasi le vaenga ua amatai ona maua le upule maua le tuspa ia ua amata ona so ona nunumi ai le lalolagi iwe kasi le vaenga onga o le soifuaga legei a faapea e te polofesa i le tulafono vakulaʻu faakaikaʻiga a faapea o e ke polofesa i le kulafono ua lava ia nga o le kulafongo e fai ia ilo finga ngalo. Iwe, lava ia le kulafongo. Ai a fai e ke polo fesa i le kulafongo, ai o ai mea o le anga ulou te afa e le fape o le tifatu e le o iai sou tūlanga ba sou fai longa mawanga mapenga, e o i me whaloko i whale aisi a inga. E o i mea singa sa mo, ai o nga ua e a maia le tu ai ngā mala mama le tu ai ngā status, fo ile le tūlanga o oe o le polofesa o le PhDs. Nga pe ia iala ia le ua polofesa whaasolo a kua mahu kalai whai. Na pe iala ia ua sao ai uma me ia tinga nganai le ai wha malulu atu. Tulou o le upo e tō ia tia. Tau tala fo ima le ava. Le ai e se se. Ioe. Ave ese mea ia o koua ia kakau. Ave ese le mea lea i mea o le anga nu uma mea ia o mea singa sa mo. O le mafua anga lea. Ua whaale kongu ma le anga aire kele o mea. Ulo. E lau whaasoa atu le ngata o le whaasala lau. Awa o le matai. Awa ufo i o le tangata. E pui ma a puti i le anga nu uma na ngana i mau. Le lau whaia. Ioi. Le ai koe whaafo ia ku lau sauanga o e le porofesa le po o e whae. Le fo mai po le alava lau a. Toi whaafo ia tu lau tala. E le ai e whaavale valea le nātu ai ngā manu lau ti. E whaavasi le nātu ai ngā. Ioi. E le i tautua le nātu ai ngā tala noa. E le i
Iyo ele I mangeso ngi meongi ka amu. Ele ngona tala. O tili nga vale tu lowa. I afa pe o nga luenga o lo behind the camera, behind the laptop, behind the computer. I fai solo au research for ye. E au ngoa maso walu e ke alu falo makai. E au ngoa maso walu e ke ma, lei ese mea. Tu lowa. Tu lowa. Pele fia fo isi si au tala le te fai atu. That's your problem, that's not my problem. Yeah. Langor kele yon mor keyboard masters ye yai por keyboard freak ye. Aso atuana o le search research sol. Alwe kala ngoa I ko inga ma kukua. Tala noa ta mama tina matutua. Ma olo matutua o lae makala ko malu ka ivaru se furu ka usanga karuai. Fiku se furu ka usanga karuai. O se fuanga fo e kau fo eri kala ngoa li male so o le alu masau. E fua I wha maungianga. Ai le o le amai lo le ia te tau. Na te ia yala ia le o sau fai mai. E ka kau nga ka fo I malu a whaafingi. O le fisiri la. O le fisiri ya oe. Ongi whaafingi, ongi kengi. Tulowa, le la sa tia I fua. Ma a fia I fua nai nei I tu papo le a whaala potu tonga o tangata ua. Fili ya la tau. O ki he karikongu, and I will never ever o ki kumau ai la umau lea. Ele ai masi kamai kiki nga whanga o mai e whaafingi. Ele ai foi se kiki nga whanga o mai e tampoi. Tulo. You choose to be. O lau filifilinga. Ma lo wola tupu ai. Whaupopo ai marangofo o lo ki ngā. Whai au pura kasi ma whai au kaukalinga. Ma tango lo tamata valira I titio lau ngutu. Ma whai au se vai muri uumi. O mea umanga, o factors ma mea umanga. Na help. I le racing o oi. Wa mafu ai. Yeah. Whether you like it or not, I'm sorry, the truth hurts. Nga e soifua mai lava, le nga e le se e ke fai mai lo so fa fia poto, e toru tangata na fau e le tua, ona au fa yatu lea, ua sili yatu la, lo fa vasi. Ioe, le ngor kala kusi, o le poko I lalongei, o le vale sau pa u nga kulo, o le vale le nga I le lang, I le akua. A fai la ua maua e lo poto ma e fai mai, e koru kanga fai e le akua pe fafo. Ia o ke koe whaafo I la oe le maua kuspa ia. E sa o la oe, wa e poko aku la iau suesu enga. Ai sari se mea, o oe o le vale I luma o le atua. Nela ngā le ngoka whaangoa re kala lea ka maika inga whai. Walaki a ngā e whakarangoa oe e hana. Anga o whakarangoa ngā oe. Ia tulo. E uma e ngā ai koe cancel ai malau whailonga. Ia. Ko tau si silala. Le anga o ile wale vanga valo ia mai e kuspa ia mea ia. Ua tupu tele le malama. Ua tupu le poto. Ua fai lava le mangako o kangaka. Ua tupu tele le malama. Maalu whaalou le manga. Ua sasa whaalou le manga ai. O le mea maua pea e sasa le lou le fuata e le ise manga o le lou. E saua I lalo mane maa ave le fua. O upu ngā le kungu. Ia o tele ia oe. Nela na le ute whai atuai. Ele ai. Ele ka angi malu angi whaafinge. A whai e whaafonga mai o e whaafinge. A o le te tau tā pena e tā sau malu. So ia te ora leanga mai ora le tulo upu tu sa. A e ula vale moni. Ka sau songa miki. Arua ka sau songa miki o le tama. Tulo. Ai a whai o lea ke polo fesa ai ke sau e kaua o mai mea ia ona e te lea ua whaafine te musu nei te ua toe po o e se whaafine pe te musu e te toe whai atu sau tala I e whao I se puloua anga ke roro whangongoanga. That's misleading. That is misleading information. I don't care po le arku ai ngā whaidonga ke whamai o le PhD mai whea mea, it doesn't matter, I don't care. O le anga nuu mar whasamoa, le lau whaku saoa. O le anga ngu mar Samoa, ai fia polo fesa la ngu mar Samoa,
alu e sau fai le pafango o inga o kua le pafango e o mailu profesa awe ke aru fai kaula unga runga Facebook awe ke aru o mai le mo runga ke kopi mai la unga ma me mai fai isi nga sau la ia kino wai langa a ko la unga mai ai fa rongo ku ngaka wa masangi fai vale wa masangi sa ili tangatana nga asu le ipuvai e kasi ala fa rongo ku o forsanga nga forsanga foi le sikanga le si ingo kakadia mua sau le si o forsanga nga tino le maliwo ko male nga fai man maliwo ko fi ia ka kifak fa penga e kasi ala ka fa longo i forsanga o kailoa o mea nga sau rungo de YouTube nena ai a e fia ilo kongu ma fia polofesa o ele ke fia polofesa ile nga nu alu mua fa ile apa fango o makua o inga kongu ai amaka mai e ke pololoa i le whaingoa le apa fango e ke pololo i le ai mua ma e so ai le tau se sami o matua o inga a makanga tik mai ai oi io ya ale ko inga me o le mai a fa mai why not e ka malu fa fini ne ai tulo le fa fonga mai fo i le tele o le langi tatau ma le langi malo fio tu funga su a le fale lua o la tu ainga e fale lua ya tulo wena manisi ya tu funga o le fo wa mai ona fa mamaluina fa pa ia ina tu langa tau o loa fa tu funga nga e lau ke iyo inga uma ma o la utala fo ile o te fai tu le nei fia o fa fonga mai le malo fia le tunu uma le malo fia Samoa fa mole au ko ke kangi malu fa fingi please o kau le maule a siata au te nau le tupi a fa pe o fa fonga mai o se tu funga ia sa e ka se malu a fai na fai ona o le tulanga o le mautonu ma le mau manatu wa lava ia le fai nga le ai au le fai ma sang ma fa a wa i pe le fai nga ele fe kaui ele tatau io au le nau ele au le nau le manu le pinga fa pinga au o le fai so e ola i loto le saunoanga ale fo mai o le fato fa manino fo mai sa ola ia ma le ngonga i o isi fo mai o le fato fa manino Samoa Dr. ai ono fanafi le tangaloa one said o le fai so o se mea le sa e ono avea ma mea moni i tupulanga amuli o kosi silala o le fai so o le mea i le sao e avea ma mea sao e ongo avea ma mea sao i kupulanga muri le la ke ro aye kelengi wo fa finga si polo fesa le posi forma ile le nga failanga kala le aye kelengi nga wo fa finga nga va ayo kamaru o le masani fai so le la o ko ngo longa manga la o ka ngolo la declare e ka kaunga kamaru wo fa finga si o le winga le na fa to fa manino o lo fai so o se mea le mo e ongo avea ma mea mo when you repeatedly doing the wrong, yeah, it can't become right. Lenga o lai mai kau o ka maiki o kupulanga o mea poeaka. Ia nga. E whafonga mai se tasi o wo pele le roto sunga tolo wena su a lopeti. Ma le to te lea. Iyo, tolo wena maleko, lea no su a Lawrence, you know, you name it. Ai mai se foi, ia, le tamali i. To ino, fatu funganga. Iyo, suruape. Iyo, alai vaa, suruape, alai vaa, me so petelo lai Australia, tu lou le whailangi el wholonga Paulo, ma lea nono ai, la whaele, ia me se fona yo la tu walo. Ia nga, e no manatu se ia fe mai, e tatou te le tala me whaasolo walanga le uloa, o la waitono le tatou ofisa, ia le tatou godfather, ia me se fona sunga ia Sauni, a whapea o le whafonga mai ia misama le tūlanga o le tatou wa, ia a le wa ready mai ia le tatou wa vase tonu. Ia e mawhaifona mai lunga, se tatou whaasoa i le vaenga lea, a le winga wo whea tu wha malulu lava, you know, o tu wha malulu atu pe a whapea e
pa o papa i lau whaafonga lau faʻasoa. Leai, ioe. Yes, Pauli whaftaini ko Paula. Ai o au ye tala noa sa o ko mala malama le fai porkala me asia ta e aru ku sa wa e no beyonds. No, I respect o te whaaro alongia nei whaafine. O lato ngā ruenga, o lato teuteunga, o lato tamari anga i tūlanga, whaafiafianga. Yeah, ele aia se mea, kau kei lofo, o le life al tangata ia, e whaamasingo mai le tua. Ai atato wolo i mea o mea sina a lea tu nuu, ma lea o ino ngana, anga nuu matūmanga. Le ai la ele faya ia isau e kiri kango lo ua kuro malama malo wata mai. Awe te tau mawhai a watu le mea wa e loa. E tau ave e whai le mea lea no. Kuse, e kau manga o e whai lea ngangu ia suta po lailau lifestyle. No, that's wrong. Ia. Ora winga le nau ma laina o wafea. So a whai o whafonga mai o tau le tūpā sia o whana ue whaafine nei whaafine. Ia e pele o tau le loto asiat. Ia ale pele ri ile ki le mai o vanga ye so le o sa fa. Ia ale pele ri o le ia ai o le o tau vai mai le ai. Ele alo ele tala. Awalava. Ne isao tu ainga manatu nei lo mafofang. Ona e whapea i lea. O le ae alue kasa o malu le ai. O malu e mō tātou tamaita. E malu, o le malu mō lau whiangainga. O e le whawhawhinge, o lau whiangainga, o le tamaita. O lau tua whine. Ioi. A whia kāla sau pea. Kāsau so ngai miki. Ioi. Ie pe kāsau kau vai. Ie pe kāngi ngai au mamangu ngai a. Mai ngi au losa pe kuri mai le isumu ma le pusi. Pe whai mele kuri ngā le vea ma le iau. Wa uma mea whapena. Ai o le manatu e tā le malu au walava. Ai nge i manga foi. Tatou atu. Ia au te lo se whaaseki mai li tāntou en tatou atu le malolonga. A foi mai. Ia si whawhilo ai ia Godfather. Wai tasi la lea tangata o le whaamatua. Godfather. E whaamatua ia te ia tama. E whaamatua ia te ia tamaita. E whaamatua fo ia te ia whaafine. Walanga a veo ima Godfather. You are father to the fatherless. Tatou atu le malolonga. A foi mai. Whawhilo ai. Ia le sunga ia Godfather. Ia por sunga li a taua. Nielsen Petersen i nuar tatou poklame ne vanga fiafi. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Whaongale tautua le PacificEzy le masina toa te sema. Ma mawa i loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaasifuru o Sauni mo ana paanga. E lua sifuru whailonga mo Samoa, e lua sifuru fo i whailonga mo tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga sifuru, i aso tona i opa i aso te tasi. Manatua, o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le PacificEzy mobile app. E whaatino ai au tupe whamaboni mai lau telefoni whawe ai. Loa manoa fo le tātou direct transfer e tiposi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina pisiri lunga o telefoni, ma whaatino lafo ina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio na mai, mo li pe teu tupe tus tupe i soa se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whaatino ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai roa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o wal se lau o tasi onono. Mo se la lata atu i ante oe. Pe wala ale tātou PacificEzy mobile app. Mo le direct transfer. E whasa o ailu teimi. Ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia telekrisi masi ma le tausang fau i ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le PacificEzy o lau paanga. Mo tupe wha momoli i Samoa. A whapea o le o seki tātou misa e mawhai on. Whaafira i atu. Ia, i halua sunga e le reivanga o le fiafi i lungo le tātou proklame o le tautai e mālo le soifua manuia.
godfather ile maanga ole afiafi. Ya, karofa asiaka. Ia fa pe foi fa fonga re kungu yon kupu mo ngai. Ya masalo o mga fa felo ia ka ko kungu ngai ia afiafi. Ia ai. Ma roso fo mo ma langi ma wo misi lava o asiaka. Ioi. Upa aia tu loa le tanto background na mai seo le tanto officer. Tau maringi-lingi ia e ului mata, tau maringi-lingi i ului mata. O te ipo, i oe whawhitai o lea lavau tele i o atu. Ia, ai whatala watu, maa lore se fo manuia, ea, oa maile nei aso, ai mai seo seo tātou wa tunu ui New Zealand. Kau leo longa ku, Ia, kau leo longa ku le, ia leo longa. Olema. Ia. Ia, o le lino le mai, oa mai New Zealand, seo tātou wa tunu. Siria kulu Amerika, mo kaunga koe foi mai. Ma ngai ere kau o vai aku e koe kia e kama Amerika o waku lau accent mo lau kaukala foi lepe o kaukala a Trump i whare ongo upu me whapenga kua wape foi ngai kama Amerika Matala ma po i lo so na fai mai o le yo le la vai manino ala o ia accent fa Samoa i o ele ai se tūlanga a mea ua tausu i fua lau. Ai na o le marulu, e matautia le marulu ne Utah. O lea ua fai ua o Utah ili tamile nei. Ia ua tau ai fui le marusi le snow ai na o nei a vaenga la iti pe o vaenga a matamata lea e tate vai ai. Ia i tawhita wha mauta o ainga ruma foi a mese foi. Ia o vaenga o so se mga ala ua vai foi le nei aso. Pongi tātou i nei Amerika. Ia, le tau nuu atu ia te sunga le no ia po le tātou uso. O lai lungo le ala, le o msalo au kai o mai o lo poroka le traffic, ai o mafai lo mai skaimi ia on kaungu mai la ia le kako whakas. Ia ai whafkai o leo maua le wango foi ka ki faʻasoa ai maua le o mai lo ia whai kako poka la mo foi mo kako mka o por nge fiafi. O ako o pesi lava ngai au whawhawhinge po la lava me ke so ko whai ngai au whawhawhinge. Ia lau sunga le ataua. O whawhawhine o lai le lei lava. E le ia se whaale tonu. Oi o le malu. Ai o le malu. Ona sa sauno aina se tasi o lea e tau walu lo usa. Anga i se tasi tuloua. O te loa i o mai mua mai po la wo sea i fo elo na a ingal tatou por kalamele ne eviafi. Ia, i sana whatatara noa ngai rungo le tasi o tātou ala leo whasara lau. O le breaking waves. Le sa fisiringi ia i le sona whinga ngalo e le tamaita ia hana spet. O le asona la ngona i le tūlanga o le taina o malu o whawhawhine. E po nei o tātou uso a whawhawhine. Pai le mwhinga uka uase, o le te tei o ta uase tua whine whawhawhine nanga o te iloa o le tama. Ia, ai sau le tama. Why not? Ia, patulanga o la e pina te longo. Ia, o le asa ufina ngalo o le tama matu. I sa umakamaka i whakaranga ngā hana ma po kalame ngā ia sa whake ia fo ia o langa kali. Ia ai o kena ngonga ku pere maru la ko i ka mai kai. O mai ali e kārka ko kakau pe au whiwhai kakau. Ia mai sir wha maruinga fo ia ku wale maangar ka ko ku wale wa o ngai ai. Aruka kai ku karo langa position ma ku me kaung ku ai. Langa afe ave e whapenga mea ia o ngā ngai roela ia le wale peo whaale me maru ka ko ku wa fo i si pea la ka mai ngai ia risi au ringa koso po Australia wa fo ia whai pea ai o pea ngai ka ko pea muku a wa ko design se nengi design sa Samoa. Ia me foi ngai kupu e kupu ka ko maru e ka kara lo whapenga ia longo winga o ko whanga kai malanga design ma le awale whai ai ko ki whape whase design ngā whawhawhinge rawa pe a kāngi maru ia o ngā se ala ia leo ngai mea pe o mea e le foi kau whasa sa kurkero me se e koe whase se me foi ngā mea ia ora ki le lava o ngā le mangu ia ka ko pela kau kuaku kua ma aru kuor ka ko kum ka ko wanga me ka ko masangi ai kasi nge me fifi kere palangi Samoa ma le Pasifika o le kumau i kumanga mai anga mua
Avtaili Leiataua. Ole bahenga wo mai tawina I tatou au mawai ni usila ma tunu fafo. Tulo se ivatula utalale. Ele afia umai le totele. Leanga ole si fo iuru le pito la au lea lo mafai ai ngā tufunga. Ai pea no fa poi lia. Ele afia fua matangi ma ila tau lo apo mamalu lava ile la eia le tunu. Asil sila fo. Ele ai mangingei mea ngā kukupu mai le fia se lautau sanga tanwai. Le te moli mawina wa matua lo soifua. O lo mai moa mai fo ili to tele o nisi o le lauao sina. Le aya ngingei mea ngā kukupu. Ele I tele fo ini tanga o fo isi to ai ngā malu I wasau nei o isi to ai ngā ai mangi mea whapenga. Ai ele mea tūla I mai. Ao o ina te lelo usila fia ma lo poto wa matautia. Ma le approach le whaia tunu I fafo. O le approach fo I le lea a ele alu e whaingi mea wha Pacifica ele leise supporting o oe mangi funding ma mea whapena. Po faʻasoa I le mele. Lenga e iai mea e tāua ilo tātou militino ma tumoto le Pacifica I peo fesuia inga ngā anga nuu ma whaalinga o le anga nuu. E iai mea e apo ianga o le mamalu a ia o au mea singa alo tātou utunu o Samoa. E iai lale mena o le pea. Ai o keirua iai isi kufunga wanu lo lātou wata mamai. Sau le tangata fo I lele wai e ngofo o le taimi nei. O le matua creative o mafau tama whanau makamaiki. E ia la le sika maiki ki po le siki ki ngofo a se sila nei. Nana sa faita ngā tatou. Sa faita ngā au asia fo ia o ngā. Mai le amatanga mai tonu sanga na so mai. Sa tawalunga I tanga tatou. O le mewa o mai tawina. Ua ku'u le kakau le aku. Ai isi wa kau mawhai create lava la ako patterns. Ma la tau lava fa e o mai kia o mai e ma fai ngō fai kufunga o ke le manga o le mele ma sange ya malu o le a Samoa pato ke manga o e design nai le mele o le si ai mana tua mai fo e iai mea ma fai ngā e whao popoa e iai mea ke le koe whao popoa ngā ono kanga e wha pipi I lo kingo e la ke ai la mara mele o le tata ia ai langa o nei o au nei ona pole I ataua. E ali ku lore sfuru wafi. Ku uroma ai ma ia au. Ku ulole me ka kaunga I sila fia le funga o me sa o kau fai. Ma faali ai fo ilo na faalo lo ngia mala na respect I le faatu funga. Ai ua lo uloa nga I sfuru wafi lea. O ngau manga o le kupe ma manga o le Seleni. Ia ona lo ulole iai. Ma ke ia le ngofo faakanga. Nga ku uai lea mali pattern fo le po design o le maori po design na lokonga ia le ku uai fu fa mai ia batu te mana o ia ve ese ia me ia ave ese sa o me o fa amuri ali au ai ku ai ni fa amuri ali au fo ia kau fo ringa mo pingi ngal o maori la ngor ka maori o kinga sa mo si ai le ia na me elenga ka nga asiaka mo ko ia wai ka kau ma ngai ka mai kai fai malu o create o fange o meio ko create ma kam fai e sui ele malu ola vese la ti value wai le kau o ka kau ma le man longo winga ole fange ole vesenga nga ole malu ma ese le mesa masang mai e yung kako o si kami kako ba le malu le si lus fu ka sang le volum Mule ko kau o mar. Yes. Mule ko kau o for kau. Pa kako kam fai menga kau o kako kam fai ka fiofi ia designs la ia. Ai me se foi menge. Inga ia ku maulu mamal. Lenga ku maulu ia value le value le kakau mo le malu ia ku mau. Awa e wan se songa fai lo. Ia ringa o pera fo ma ko eso isa a karka ulima sa pe ka va sa mo asongi mo ka ulima a kol me so kulanga nga le ka fa ko la ka re mengi o malu pe songa fai ma sui designs ye mo songa ave ka le ka nga ve ye longo winga la ve se lo la le value le fonga ka ko ngu ye mo malu le ya ai mo ka ngu marka ka uso ai fa mo per ka po kana ma ro va ku ka ngu mer ka uso ma monin fa maoni
ioi ta ua i o le vaenga lea mai e batu faa tu ua lalo puloua e iei le upu e pule lava stafune pule al kufunga ia ai o le tautau le mau le ai ngā tufunga ma le malofi le anga i le ka ua i ngā o kufunga i ka ua i le la eia le atunu o le la eia Samoa e a kakango nge i wha makala e longo fia kinkiki e laku e musue e ku usao ia mamangu po le tamaititu lau pof i le pea mare malu te tau mare malu longo fia kanga kairua ku e mga o whaianga ia design e le o mala malama i mafuaanga mauinga mawha matalaina o vaenga o le la eia le tunu o le wha pea ia e peia o langa sleeves wa laku mga o kape o kaanga o le kaulima e pule hao e mga ku ule lau koko pe ave se mai le lau koko e mai le lau ka amu fa piko i ruma ku so le menga ai tau fo ila i ai nga tufunga ai mai se anisio ila tau olo o fia e tau tua i tufunga mo mai fai nga ruenga le te tau no tau apo maua pea ma tau fiofi mamanu sao mawinga o mamanu ia ale la e si tatou tunu ia lo kele tatou afai ia ake lo fa ko lo o ke lo fa ko lo sa ngi wa i lo ka ma o ma misa i na ole patau wale na wala ngole futati al meli la ka wongo kama la ka wongo kamusu fa mala ka pia ia i yo isi pe ari pingi fa se povi si mela ia i matulanga ia ai a fai ole already mai le sunga le loia ia i le tatou va se toru la tatou walu wai lava ole mata upu le te mana o se ia fea langa sa fai ai la usu enga ole mata upu le e pisai nei le potia mai station newspaper pa sa la wata Samoa observer i Samoa le tulaga fa pea sa tau fia ai le fionga le fonga fitalai ma le minista o le whamasinonga i le la malanga le na malanga mai ai nei whamoe le sa whaia o tau New Zealand le la ua mai au ne tari manino ma whafora le whala le fionga le speaker fonga fitalai le isa ngā mea kupu le upu le detain pe tau fia ia au teiloa o le a whai already mai le sunga sauni e mwhona ia toi wha manino ina le upu lea walanga o lana ngā ruenga tonu ale sa iei fo ini tu futia ualu ina le official duty matulanga fa pena ai o le ala fo ua toi manu mai lunga ina ua mai a ona sauno le speaker ala sana tusi alo ia ai fo linga mai o le ala ua jump in ai ma se fina ngalo o le CEO po le pule o le New Zealand ni Samoa o ta ualanga o lai publish mai lunga lona ingoa publicly o le tamaita i sofa ia Samantha Imo o le pronouncing a sa o le nā lona sofa o le ala ua punga mai tutonu o le issue lea mai a sauno mai e pei e fōlinga mai e sa o lava sai ai se vaenga na solia ai ni ai ainga o fai ngā malanga ai mai se lava le whaonga ina mainga o le tatou terminal fau lea o le VIP terminal la amata tu vaenga lea ia afa pe ua sauni mai ia le lua vase e lua le tatou officer o le ava tula o whaafisiri lea ia e pe sa tau mawai fo ise sa ile linga sunga loia o le aso fina ngalo se maina se fina ngalo le whaalau tile ina o le amata upu ma le tūlanga wali e mai whamuna mole Maua le tunu. Te kau kōla kiki a kuale se lau ngai. Singa ma maua le meanga sa wad pali mai. O le o au fōu whate ia. O au fōu whate ia ina o I'm sure if my memory serves me well. O le asonga fua sa ia tangata sa ia i o whawhinga luanga. Na fsiri mai te au po le anmo wala iona tau fia ia le whongwhetala ima le minsta o whamasinonga Samoa. Ia, ai whaalinga mainga, e sa oa. O le memo mua, o
o le Engi Usila, it's a company. O le Malo Samoa, they have the full jurisdictions to their rules and laws. And I'm going to take away whapea o ai, paki, ma. And I'm very sad to see the disrespect that these companies affording to our leaders. O le fionga le fonvekalai ma le fionga le mingska. These people are entitled for immunity because they are elected representative of a independent country. Ilalo o diplomatic rules le ave immunity kangaka. It's a Vienna ole Vienna Convention singa saingi kasi iwa kasi way back. O ai le ngi sila lo ke fisiringi ai processes in Malavalili. And afa peangi o lawa ki lia ia ila ko ia nga ko inga. Le fionga le fonfekalai ma le fionga le mingska from processes ale an Malavalili. O ai la ko lo ke fisiringi ai. Manko fo isa ka o se ka ko fakalunga se siva ka mi sola. Airports, there is a land side and there is a kose ole kulen le yelo fakariva e ka o land side. Ole kule ye ia valile. That is considered as international law, e cover international law. Nga wo o maila le fionga ele fong fekalai malaming sky le kule ku ole valile le engusila. That is considered international law e lalo e cover ila lalo ole Vienna Conventions. So sa o whaangongoa because o I e ka o mai le va ai mawalalo, not the person. With all due respect, o ke le pole au ia kangaka. But these are the leaders. These are the o kai ka i o le akungu. Inga wo o mela inga ingi usila. Male whamakalanga ring o whai kauai. Using the word detain, it's very defamatory. Because detain will lusi, you lose your civil rights. And every time a law enforcement officer detains someone for the purpose of questioning about any legal issues, ele mawhainga e alu ese inonga umunga fisiringia oaila sama observer wala inga lako whaanga le detain. And that's defamations ile fionga fonfekalai. A Samoa, maleming ska o le whamasingonga Samoa. And I'm hoping the Attorney General will consider lawsuits against first Air New Zealand, second Samoa Observer. Awala suo e Samoa. Samoa Observer is existed in every jurisdiction so leva ai koe kangaka I lako ile lako afangi website. Because a suing in New Zealand, sui Australia, pe sui America, mele makamaka mai kangaka, I'm telling you it's millions and millions of dollars. They will end up closing. Because they're like detaining. Leang o fai kaufo, ia le vae ngā langa le articles lea, ngā seek le view ale New Zealand. And they choose not to make a comment. Why? Because the head office were like, we actually start getting ourselves into trouble. O lai whapea, hopefully ele ka mawhai le vae ngā lai Samoa e push. Because these are diplomatic. Like whakai ka inga le wangei yanga e le diplomatic Australia le lo wilinkongi. O lonko o lua sa fufusu makangaka le pai la lo wilinkongi. Ave leo, a vakul officer leo lo wilinkongi ave melka malo. My wife is a diplomatic, Australian diplomatic in New Zealand. Really sa'oa. Really sa'oa. E offer coming off in le pora, ele kiuke. E ye kamai kiki se fulu whaka usanga. Travel by himself coming back from India. Ngau receiving le call I lunga le ki o whai maki ala ko escort mai lalo because he was trouble kid. I le vaenga le lumar front line. Ngau laku au vai passport o vai le visa la sa wai o lai piki tiin mela ye. And this is for diplomats. O vili mai lo lalo siaki. He is the son of an Indian diplomatic in New Zealand. We release him. We cannot do anything even asking, e pa wako inga facility e kakai, are you okay? Let you go. Koe a mai la le maka upu, ma le whakangonga le maka upu. I le mea le ingi usila I Samoa lo whai. Wala ko facility ngia processes ale malo. These are confidential, and these are confidential processes. It's kind of close to
these are security issues. You know, ele exercise o se organizations lava. And ele rulinga kunga organizations makampangi, ia kula fongo le malo. And ava peo lailo ke manga ongi kali me le malo. They cannot just have it. Because e pui le malo I informations. Ongo informations here related I le public. So ke kau mafai o ke fia, yeah, I'm so confused. Ele sia kia le observer le lako sos, o ai fo ila lenga kalongo I le nga avea ia li poki ia le engiu sila. Oi kanga kai ngai kongu I le nka ngofi ka u liki mea ia. Those who tell the Samoa Observer and Air New Zealand about I kanga kai ia go through the security vettings, those people, their name will come up afa pengi ave court. Because we are talking about diplomats, diplomatic immunity, that they have been defamed by Samoa Observer, Air New Zealand. Ele ese ai ya ale aviation security yang New Zealand. I processes Samoa, e paule mea e mawhainga lako fesiri aku. We have an issue, pe afa penga yese accident. Ele fa pe foi lang fesiri aku waka o mai. Ele kalia ia Samoa yang New Zealand se ilonga lava yese accident. Anga kupu va pe se kanga kalanga sa urunga va lele and aggressive po wa yengi ngi kulanga va pe wa kupu se fa lave. But what is interesting about this article, Oleo Male Customs, they are the one who stand at the border when it comes to receiving passengers from overseas. Aviation security, they are the one who also join with customs and police in departure. Ole story lang fai mai. You can see ilesi ku olalangi le holy le story le. Ole le angala, onga lofa along waikangaka, and all they looking at is ole fonfekalai, maliming skao famasingonga, sa detain. In other words, is fa Samoa sa loka, sa kaufia. Aile loka ele kaufia. Kaptai tele a la sunga le lilo. Ela le no tau tolo ia mai ai le issue le se e no foia mai le tatou pukalang. Ona avatu ro le lunga. Ola ufa fesili la walanga ya tangia mai. Se o ke musu e faikara le IP foringa mai wa kaua. E fa mate sa ole upulela sunga sauni. Wa apa le pule le engi usila Samoa le mele au ye longa pawa. Fa mate wa apa walanga ola fesili. Ole VIP le tatou i fale ono. O se VIP le engi usila. Po se VIP ale malo. Em fenga fa mangingo benga banga le. Mankuo le malava lele. Ole aseka al malo. It's a public infrastructure and e own foilan malo. O mea umale kong malava lele. Afa peolai lisi anga airlines makampangi for the purpose of them operate ila kopisingis. They all lease with conditions. Afa peole VIP la ye ole VIP al malo. Alai lisi anga airlines ia spaces. Ko kongi le fi le airline anga malo ko kongi kanga le VIP le fi anga le airline. That is something you know, we are not privy to those informations. But regardless po anga le VIP, the fact is they are sitting on a assets owned by the government, ruled by the government, operated under the rule or the laws made by Samoan government. Ele ai voi la se fe awole ale engi usila fe sitting ai. Remember vai kaimia o CEO Laxian ile engi usila ngai. Le vai kaimi kongo te sinda le pai inga mo te sinda. He was barking blah 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 about le fainga malo le Leipa and New Zealand First. O le alkala a Shane Jones nga fai ya Laxian. Just leave the CEO I come as au il palemenge le ia so fe au ke pisa mai ai fuole il palemenge. And the funny thing is, CEO of private companies, they pay more than parliament in New Zealand, like parliamentarian, including the Prime Minister. But that doesn't mean the money that you earn justify you have more power than the rule of law. Parliamentarians have a lot of powers. Sauni ma se ona batu foi filinga lo sunga Leiataua. Ai se o lela o saungila le CEO le o saungila le mafine lea
ma pe e fōlinga mai e sau e tau oke mai pe e tau ma sue mai po ai tonu na ai se ala ngonga re ka fia ile va lele ai toe mai I fafo pe a tu wala I lona pawa le tau au mai I sona malo anga ai se ala ngare ka ngoa e call off le malanga lea ko offload mai fafo le speaker offload mai man mingska se ko mai ko fa sa vali through screening ku lo war fafo ga mele tunu ai se anu na le o so ye fa ile mele a le pe fo ringa mai o ka ma matulanga e tau so no mai sauni e fa po foi mai atu e pau alkanga ka yeilanga pau ai ka ofi le va le lema like within the airline ol pai lake ol kapkengi ila loyo kula fongo ol kapkengi onga ye fa yele ko and we have to look and read between the lines pe lo facilities yaka le menga lingonga le ka ofi le airline il va le mai le take off simply ele is on power ele is on power fat kula fongo o le mea fo ila yakia afa pe o lewa kangia I le va ai mo lalo on fo I organizations take for example in New Zealand. If this is in New Zealand, regardless benga fai le country manager le New Zealand Samoa benga fai ai in Malavalele, we can all consider and looking from the objective point of view, that is the view of the organizations, and any apology means nothing. You have to take it to the court and sue for defamation. Awa alu la so tanga o va tele fa ta inga ai makuaki nga I lo marfinga nga lo fa nga malo male mingi sky pulea male va lele e pule le land ma yo le va lele male va lele se I lo male la sengi e se ma e ma fa nga lead ko nga possibility nga lo sunga lo o le power nga laika o ko le warrant le nga sangi le head of state and that warrant to all ministers because they can make such decisions. And I'm not eleva peo como fai e fa o loa kau ia le il malo Samoa male New Zealand. O I a ka kokango fingi e fua isia kungu u te fa peo situation le iai. Easily put sanctions on the company. It's like, well, ava pe is a full wafe ko landing fee fai lol fa Trump. Se lau pasenge lo le la increase le luas full wafe. And all of a sudden it's like, you guys treated our leaders, it's like little kids. Ava penga yai se issue sa moa le New Zealand I le process le nga va ai. Por fenga sa o kong fa isa kong sik mai le la ko head office in New Zealand. Fa kalangoa kul va ngale ngi o ngi fo ila e kalangoa sa o malo I le la ko concern. It's not a complaint. It is a concern. Like express a la ko concern. Le mea le ngali poki mai sa moa. And if that is true, because ole half of information langa maua I ele kangaka ele vaenga le Samoa ai le iwa ai ole fofonga fekalai he is the head of the legislature and those people under international law they are entitled to immunity iso se mea e koe fa fo ia kangaka ngi le kunga mai ai pe au mai se fakanganga e mafai ai onga detain question under the rule of law ia kungu ia mai ai. And as I said, le land side, le kuwe kangaka, male kule kuwe valile. That is considered as international law. Sa fai lau tama I research lo sunga loia na la fotu le sivina ngalo fo yo le sunga le atua. Sa fai lau tama I research mi ta pule le el tatou por klami. Na o mawai. Sa yai se fa casa pasiel luafe suma lima. Ale ka peneta autu le mai ia le HRPP the power. Sa pasi ai ia le processo VIPs e miu nai tulanga tonu ale wai sau no ai e faatanga inai tulanga fa pene mai ile ao le malo le mia o fonga fetalai fa masino sili ma vasenga o minister sa pasi ai lona winga ilalo ala o mata o le tulafono ma le fausiaina o le tulafono tulanga o VIPs e fai malanga tu ma le fai malanga mai o la o ta o tu le fakar kapeneta mai le bua fisu ma le dima e pisi ai le vaenga le a o le pe folinga mai
e se mai la le whainga fo ima process la tau ale New Zealand. Leiataua, e sofi ngalo, o le toi avatulo le avano sunga le noia, whamulipole tatou faso. Salo o kera mga upu leo kawa e sunga ya saungi. O le mea sa whake e ia, o le mga upu leo lo ke le screening, o le mga upu custom a sao. E le se mga upu kau walele, ma kua le ai lava se whai a o le New Zealand. Ma ngā roe le custom le sa le ka ua le newspaper le a le observer. E kia ula ia e le se kula fongo ngā solia, e le fus kula fongo solia ngi ngusira ka ngu mai o le fofu kalai ma le mingska. Ok, ora pra mela titena nge le se mea. Le se kula fongo solia le fonga mingska ma fofu kalai. Ai, o le mea fo i mari ai, sao whafsoka ia le linkusia le article, ia Jared Marifa, o le observer. Sao whafsoka ia i ngai mause awangoa kau ki whakasi e le kaimini ngai. E maisa ngā whamkalanga i mga upu leo kako karongongi ai. Sao waai sa whai kau, sao waai wo waai lau message, ai le kali mai. E kia ula ia wa whikau ia le sao nganga leo, sao ngoi ai ia saungi. E makua le ai lava se me kakau ai o ngā lokea le New Zealand, ngā lue ngā le custom. Ma o lau foi vai. Ka pau lava le mea whai e whangenge e le New Zealand. O le kuri ka mai kai lea. That was safe face le New Zealand man pokal malmelo kupu mai. Se fei su se fei kupu la alu mo fam singonga. O le me le ksa wa ka fa le New Zealand o le kuri ka mai kai le malanga lu. Ia onga file mulo le ka upule. O le isi information sa o mawaina i lau sua sa i linga i lea sole nei. Mai le tae ona le la. O le tūlanga lea a o iei li tatou VIP tuai sunga loia tatou whale o fwoi lea. Ma safis ele iai mani nei mea ele aingi screening every taita ia malanga. Pale mia mingiska ma tūlanga sa iai. Ele ai ani screening ma tūlanga tusa o lea na alu wai lalo tūlanga. Ua masang iai. O le fwoi lai malama le leia le fionga forfeit lai. Malama le leile mingiska mana tua mai foi o rua lau sunga le loia o le saddest part o le issue le o fa o te tauina wa fa luma i tamali anga o nei tai o le fo pekalai o le kanga ko kula fo o le loia o le mingiska le a fia i le wa ku ia tulo o le mingiska fa masingonga o le tulafono fo ai o matua e se le tūlanga ua ta o tu mai ai. Ia te au fo ila ia maso o vai nga. E mo mia le mai ka ilea. E mo mia le whauru nga leo le New Zealand le Samoa. E mo mia sa whaisangkan. Ma ua mo mia fo inga ka penga ka ailanga. Ka ailanga wha. I tūlanga mele o tūla i mai. Wala nga a ave le tūlanga o le levo le ua iai nei. Ua matua wha le anga lava. Le tamali anga o le fionga le fonga whitalai. Ua peia li ka kukuloa le officer, the office of the speaker. Ua peia li inga, ua peia le treatinga tangata nei o tatou taita. So le se ua peia le whaingo kamai ki le kau o loa fui. Mani tangata i le ao ngā i taipe o le tala le tusi. E tatau le faa alo alu. I le e tatau iai. A o le mele wa ese le au wala wa fao ngā. E le tau te fo i le fao ngā ino nei faa porokiki. Ele ilea le ua mafu ai fo ya ba mai la ka ko ele o Workforce News o amai ko mai le Radio New Zealand na matau o amai le New Zealand Herald o amai yang News TV1 ma TV3 ya ka kero ba ai ko ai se mea ya so fina ngalo lau sunga loia o te natu o manfui ya te uia this type of issue is an insult to the country. Forget about the person lai holdinga ia whaingai, ia kofinga. Pa o kofinga ngai, e umaku le whionga ia papali'i, a sau fo ile si makai ia. So, e umaku ai awai wai mai. And o ko inga situation whapea le ke le ngā a whapea e kupu, pea ng whelau kala whapea ngi o le kupu o sesi kai o sesi ako ngu mawalunga. I le whai ko inga treatment ngai a kampangi. I'm telling you the CEO will be sacked.
ole whainga saoa e ka kaunga wa i elelo i a Siri Samoa, ka langoa palimia. It's an insult to our democracy, to be quite frank. Ka langoa palimia, because o leua apia le aka o le whangawhekalai. And the key word I don't like, detain. You detain someone, that means that person has lesser rights than normal people. Because if I bang you look at detaininga ia le whiunga ia mangfui, le Leiataua. E ke go through the process. Yeah, o lewa o kawhia oi. Leanga ia officially, and the question is, what authority that I have under the law? Le whai mai o le AVSEC. I never see the aviation security come and receive kanga ka lawa ka ngu mai overseas. To me, this is a fabricated story. Wow. And this is where I need to test in the court, because wa siri akulunga male threshold e ka kaunga ngaka iso se ordinary citizens will affect ai fundamentals about diplomatic immunity. Avengi le court, ele ai mase o lava protections la mai le sama observer, they are protecting their sources. The court will say, well, your sources were wrong. And it's either you tell us who your sources are, or we will throw the hammer to you. O mea vilanga lea lainga whaila ukala. E interesting pe awha pe suing ei. Because defamations here, we're talking about civil liability. Ua whaaleanga le kamali yanga o le kongu. This is an insult to the independent state of Samoa and their speaker, as well as Liming Skao Whamasingonga. These are the executive. Awha pe fo ila e avianga ile engusila. We should not accept any apology. They knew very well, these people, the VIP is not providing for just the sake of saying VIP. O ka ngakangi, because of their status, they also have enemies. They also have potential mawhainga influencing isi. And that's why eva ai kungu diplomat, democratic country. E ka kauanga isi awala mawhainga pui mai ka ngakangi ko inga awala whangale lakse si whakalofa I hurt. You know, whaaleanga pe attack. Inge ia ingiusila. Ai peali si se mingska, even yat sinda o ia ile customs. O kamanga ele waku iluma. They pre-process ele ofo ingi screen. Because o laika mawhai avoid le public. Ai lea lau whai maile ingiusila, please explain, give us more informations. Lenga kalangoa le airport authority, they need more informations. Pola anme walenga. It's like o life is sitting here le fionga le palimia, ilang au whainga luenga le public service. And this is just a company. E ke lea yo le issue pe awaingi from the legal point of view. Because in New Zealand, 51% owned by the taxpayers in New Zealand, it means it's a government-owned enterprise or a company. Saulai lunga diplomatic level, I'm telling you, le CEO ale New Zealand, ongi nga alu le complain ye lunga le malo. E onga move in le CEO ale New Zealand vapea. It's an instant dismissal. Why are you making this disparaging statement towards leaders of an independent state? Anga vapea ngi lao le fiunga yakula epale fa iko inga me vapea. What would be our response? And to me, we have to apply the same response regardless. Boy kanga kai kula imai, because o kai ima ko finga, o kai o le kungu elong ko finga o ainga. O le ale vaenga te tau, o ai who possibly liki ai mea ia. Sa tau la vea mai lau sau noanga si teipu. Ai o le ase me te tau tonu a ona fai. What's the next move? Leanga kulou lava ua whaaka asinga li ile ingoa. O le of the house. Mara mingska. Ua peisi tangata le tau oloa. O le a o ai o kuliki yengi information. Wa luta visiri atu ilo sunga loia sa e whainga noenga te tonu. O ai ngisi o ngol sau waila o ai ngā information si ai tua le public. Ele kula fongo inge New Zealand, and it's under the Customs and Excise Act New Zealand. Any place o lawa umanga nga whakulanga as a CCA, like olunga whanga e whaunga le customs, and all airports, all wharfs in New Zealand, overseas ships and planes,
they all consider as a CCA. It's a customs control area. I ko kongo area nga, e yai sign, faʻasoa electronics. A whaapea e maua o la eke kango po e maise a kausesi. The customs officer can tell you, give me the phone or delete that photo and show me your, and I did it many, many times. Because o la eka mawhai e protect ia process, ma protect le liki fafo informations. I ka ngaka I le kakau o nga access informations. These informations are public informations. A ole kiuke a makanga luenga o le malo, include ai fo ila Samoa. They collect and maintain these informations. Whoever wants to access through it, they have to go through the process. A request, o lo ke fia mga o mia informations I le vaalenga o sauai, on whatever reason. And those informations must be protected under the Privacy Act. Ongole vai kaiminge ia leko ke loinga o manga, information is a new code. It becomes more expensive than ngai lo le aulu. Ongole ke leo informations make a company, le price or company, alu lunga. Me vinga le la yung alu lunga value ole, Facebook, Twitter, pole X. Ongole ko ke leo kangakala o information sa kangakala o yai. So le ko ke kala ngo information se le ka kaunga liki ko. O ai langa likia informations ngai, le karisa o ai mo mai le court. Because get you whaapea mai sesi. These are public informations, public spaces. No. The VIP is not sitting in a public space. It's sitting in a control area, a control le tulafono o Samoa. Mai o le fesilila. E mafai e jo block la felo lua I fafo savalisa o mai ai. Na, ele mafai. E paua le area sau jo block nga kayo le area le sau ku e lunga la ko pa uma le umu. Ai le va pe sau lo sau sau ko kom. Whakatei. O le isi la vahenga le umanino mai whakatei whamanino ngore vala lea. O lewa a mai le tusi aloa ia le fionga le fōwhitalai. E le ai ma se kaiminga whisili ngia ai la ua ai mesela na fionga. Ele nuspe paua whasara la wina. Mo se fina ngalo, pe iai se whaamaonianga. O le wingo la utala lu sunga lo ye sauni whapele sunga le atau. O le ala ua kusi ale atiko. E peila e fōringa mai e kausa ua I lau e sa o I lau saunoanga. Ua makua confidence ale tusitala. I langa source lenga liki mai ai information. Ai whaamata sa tatau I se tusitala. O na alue au mai mata pa mai leanga. E ongo kauvalea ai le ingoa le malo. I tu ainga story te tele whapene o le atusi. E whena tau mai ina ona liko side o mene. Mea saʻoa ia ele detaininga. And that's the fact. But they use the opposite. E iai fo'i a code of ethics. I know a iai code of ethics, any professions including journalist. I am not a journalist. Olo ia iai lako code of ethics. But, so as a journalist, e masangi ngō kalangoai. I have talked to John Campo isikaimi. Ele mawhainga e alu post lau story. A ele I verify lau source. Ma e kango e sik le vi wales kangaka lai lenga affect le story. Pe maka e sao. E sao ai lale a fionga le whonwheka lai. Ua kusi ale kala maalurua. A ele se fisiri aku. So in other words, there was an intention. This is vendetta. There was a toxic intention. E whaaleanga. Ko ia le fionga ia papali, le sunga ia papali le makai sa pari. But I'm talking about the independent state of Samoa. This is the head of the legislature. E le vapea la kau ke vapea ku a vapea le Samoa ia le fionga ia pari I li oka eumas paunga vapea la ia o lea o ngalanga whongwhekalai. No. Until he is not in the seat anymore, then we can say he's an ex-speaker. But while he's at the seat, he's an elected member of parliament of the independent state of Samoa. All respect to that role must be given while he's there. Ole me foi le lau fai kau. Ese le titeo le kusinga le ariko. Olo mention ai ia emaili ma karangonga sa fai. Ia kia pe fōringa mai ese connection ale CEO le New Zealand ma se si le custom ma le observer.
Malai o ngā kufakasila observer le mele kupu. Ai, ko sa uri siku. Ele ngā ioi lava se newspaper po se media ngusila le mele fai. Malanga ele se mea kupu. Nothing. Au ke le o mele o kupu mai Samoa. Mai le mele se mea ngai e. E kia ula ia sa kaua le observer fo i o ngā whai lako kiuki o whapalengi o lako kalalanga. E se ti te o lako mele ngā whai ai over se singi mo le fikofi. Ma lo whapjai. O leo wa toi tupu mai le vaenga lea. O tato iai issues nei o le mole. Le wa luti ai le newspaper le observer. A le fo eta oto le loma wa whaalau i loa whaalau i tele mai. E le whaalulunga soi fo malolo i nei Samoa, ai ono Dr. Alec Eke Roma. O leo wa yasu ina fo le newspaper lava le tasi tolu se lau afi. Ona o le same issue lava. O le ave o whaamaumaunga ma whaamatalanga is supposed to be confidential. Ai ave fo ilele publicly. O lena isa unoalo sunga loia. VIP is no public. E itulanga le processing o vaenga yen malai vale. To mai lai le issue fo ilele ua suwai. O long tali nupi wha mai la tau matulang. A ua public mai fo ilele ua suwai fo. Ai mwhaina tau sau noa mai il tūlanga malele malu o confidential things. A o whea fwea kolo aile lainga o nei mea kakaua public information ma mea i tatau o na sila fia le nei kusikala e ke le wha public linga mea ngase i wanga ngawa a mai se i oenga po se consent. Pena sau nol manu. You know, the freedom of expressions is one of the fundamental principles in any democratic country, including Samoa and New Zealand. However, freedom of expressions is not a license for defamation, because you cannot use that as a way, it's a right to express, but express pe whapea wa yaile consent, express pe whapea effect, pe whapea for is a public information. A whapea ngofai kau fo i le awangi, le whangonga le, ale awhionga le, whaululunga le, so for maloloinga. And you know, from what I can see, o loke whainga luanga le bank, confidential information must be protected. Pe a whaapea o ngi dealings o laingi contract, mangi agreement. So e ke le ia lau le awhianga o le newspaper le observer. Pe a o ngi, and I encourage ia ka ngaka ngi suinga, because o Samoa, defamation is under the Criminal Act. Ngar ko lua masinga e whatpui pui ai. But the media, you can sue these medias overseas. O ngole fo ia lako pays overseas. And that's where you actually reach deep in their pockets. You know, ava pengi e fua o wa liki au confidential informations. Su e po inga likinga. O inga fo ila e ka koso umamai aka ngaka ianga ka ua la observa mai ko kongo nupi wha, po afa makalanga ngalako whaia. Ai penga au mai fo se consenting i ka ngaka. Because o mea ngā lea lainga i mea ka o contract ma agreement i finances. E le mawhai e le bank ngaka u, like even finance companies ingi, e le mawhai ngā mako ka ua awa peo le CEO, le si kampangi le sau, awa peo mai, o le moki mga o e whakaut kampangi lea, therefore we need the bank support. Even po la yel kampangi la ko kongo le bank. We are not, we cannot tell ile CEO le kampangi le fa pea le kampangi ngaki whakaunga. O le kau whakau la wari illa, ko ulunga lau price. So, these are commercial sensitivity informations. Ai lewa ka ngofi le observer, this is reckless. Ngale ku ai mole for the purpose of getting traffic, for the purpose of getting their papers out. But uailoi, they have a reckless disregard ile kulafono and even the ethics o le kawai for ilako as journalist. Malo whaktai, me iso whingaro whaalia le a tau ma ta upulea. And also, whapopoa te le saunole a tau au tumina atu whapopoa tuai ma le whaafsiri le so whingalo au tatu ia ila vai le newspaper to lo ula observer wai. What do you think the article was saunei a me so to sing compare itulanga sa ye fo ile amatanga ma le so ka O ke whango ngō sa kuskus for the observer.
Sa o kuskusi le observer. Ma o ke loa le lako system. Kai mi sa vai pule foi le songa foi le fiong foi asano le newspaper. E le me foi ngaru se article ko le isi aki ngai sano le article le. Pe kang foi fasa sa o pe ko me foi fasa o. Nga foi ngro si le la email le nga ave o ke fi ropo ai le chief editor le al observer. Wa kasi nga ka afia. O nga wanga ala winga le kusikala le ya charit. E fai le article le. Ala ele complete ele mai ya banga ka mo fai ele observer ai le article le e ka vi fola la polenga o salo le newspaper le ko yese chief editor wala i on fa pe il ke lo ka mira ka fai ka wai ya mal fa la wala ngai o ngai okay ya ai le se ngai le ele ve se ngai me ka mo fai o ka ya la kon fa sa mo ko e mai se ka nga ka nga ba i fa le observer inga ya o ngai fa pe observer pe la wa fai e kala o le fa ma o ngi male le sa o la ko me fai le example le ya le ko ka ngoi le fefingi ku fa ku skala ia fai la ngai sa nginga ai le si akia a wa msalo anga ye sano fa pe sa fa kala ia se i bidi mo le ya ngusila pe mo nga titain ya de fo fa kala ma miska fa kali se i bidi le New Zealand pe mo il mele ya fa ko ke le ba ile article le a wo le fai kasi le fai lua le punga ar kanka ya failanga ia sanginga ai le sia kinga ia facts ma me kaunga ku kuskusi a mase aka kira observer o ni sine le orga ya ka ko it's one of the most respected newspaper ai ua fakamala keli fakamala keli ka ko newspaper le Boni mfamaoni ole lango ma le alo ia ole tautua ale newspaper ia walanga pina tafaya o mea muri mai nei ia pe furinga mai wale ngata ile ai o tele fo ile puna manu fo le to tele le autu si tala wa yai ya ai o pe wale o to mo mai le au vai ngai le ngata to mai ala au fai to fa sa fo i luma fo i tu fe tala ai ma sa ta fe la fo i pe o tala talonga e wi ki ro de ki ai pe o nei va ngana na ba nga fo le pie ka fe la fo i fo i de o le wa yai wa sasa ile sasa fa lo le manga le tulang awalanga e ta va ya tu ne yai e pe wale fa tu ma wina lo na tulanga alo ia le brand fo le mana ya keep the brand le brand out belo tu ya pe wa pe ya o kuskusinga fo ia io aka mo ya le si o so mai fa nga yanga kuskusinga o ana pa tu fo ma ta ma ina fo le tautua wai longa fo ia le ta mari itulau le sunga sevea san normali fa ia mari tautua la observer ai o mata upula fa pe nei so fina ngalo lo sunga lo ia tau lunga ai le isu mo le ele te tau na fa molo awina o le sau se summary o le tulanga le isu le wa ka le nga sa au te tau mo fai fo e reach out to nei ile tulanga pe se fa mo ni o upula le detail sa tu le ai se me fa pena ele se me fa pena sa tu puma o le foi sa tu fa mo ni mai na uma process in fact ile video le no te vai tu ile welcoming au kilangi o fai nga malanga mo mai fa le fo fi yo o fo peta lai no mo mai la vai fa ya ale ase e fa mata no fa molo au ai o te tauna na fua loa se ala fua ile issue le ma fai ia se fuanga inga ia fai ma au wivi fa atatia o le awore so o le faia ni mea tau fa ale anga ina ai ma awore so kusia ni kala fa lo le manga mai so finanga ele vai nga ele ta o sa o famatalanga momo o ila to ia te tau na tu mai mo malo o le medial malo e va ai lo tu langa fa pe they are the one ne ka kaunga bili I media ya independent medias mafai is a ser ko fa makalanga we expect you to put it down and publish the apology eleka walu le fonga fekalai eleka walu le minska e kusi sanga fa makalanga o inga e ka kaunga onga me email media malo ava per sa vali po whoever's the head of that organizations this is their responsibility especially pe ala ko iloa e half cooked story so
e ka wa ke lo fingalo se tava pe foi le finga ya le ato o I e ka kaunga onga set ai se ala fua mo le anga iluma. And I'm not talking about fapea o le fast po ai le kai le malo kai mingi. This is the utmost disrespect ile kungu. And Samoans everywhere. This is the speaker and the minister, this is the speaker of your parliament and the minister of justice and court of your country. Lea ua fai wa fai peung whaingon ka maiki e ngeingus pepa. And I have the utmost respect to le whionga ia sano ma le lako malako pepa. E sa ole le sunga ia le ia kaua. Wa le oko iai ila ko sa yele ko fa. So ila uia vai fa loia. If I am the one who's advising the Prime Minister, o ke fai ei, la whionga le palmia. Avelo se su. Because e a ka koungei. Imagine I lesi se furu ka usanga pe fa pe le faʻasoa. A wala sua I Samoa. Ave sa o New Zealand. Because o le story nga faua ko New Zealand. O inga la vai e loa o le wala su le aku malanga fainga malo le kampangi and e lua kampangi e kaunga su e New Zealand. Ma le Samoa observer. O I fo ie ave e se le melo le harmony agreement. Let the law do its course. O le ale mea laionga ngā pākia ia whainga malo, whai pule, I ko kongo le mauka fongo e kau whai kula fongo, e vai ai angikanga kai kula fongo Samoa. E leo iese lako respected kula fongo Samoa, regardless po le ale lako vai kai kai ngai kai mi la fo lako vai la ko la kume o kai kai. They have to respect it. It's the fundamental of the institutions of governing. Le iai ma le palemenge, o le kapengeka, ma le judiciary. A whapengi le whaima whaonga kula fongo e whaakongkongo e ko inga kampangi whapengi. I lesi se furu kausanga, these are the precursors for civil wars. Because o I le la a kula I mai loa al whape, oi, so nga whaiko kala I makai on mako ainga. E ke iar ku ai o le official observer, e ke iar susungu. But let the law do its course. Malo faftai. Yeah. E taua, mai sofi ngalo tatou aturen malo longa pupu ulea, ona toe wha ua wile o tatou faso. Ka ua ia ke au le vaenga le ngai sango iai, ia le ua o misi ke au le mea ngō mawhawhau iai. Sango lo ia si koe mawhawhau le mea ngō mawhawhau iai. Whai puka ko break. O le mafuaaga o le te vai tunga e noho mai fua kaut whara o le tino ina o le mawhauwhau o lai ta whawhau e le shopping center. O leo ki whaalongo I lua kala. Si o whaalongo po whembe ngā sipa I lua kala si o sok kare auru. Le fua lai o le mele ua matua plank atoai. Langa le wona toe mawhauwhau. Pele o ia le afi walanga le leo koe mo koe fola kala leo koe mo koe fola kala le sa fai bo le fa pe sa wa ole menge le ka lo ke e fo kala yo menge lo ke le media le malo le wo mo ko ma fongo mo fo ye o fisili fo le bo le ke di fa lo ngo actual se media malo ma kasingai mo ka nga lo nga esel ka wa ele fa ka wa ngar ka ko malo Kan sa or ka fa ha o ese media tato malo o ese media tato malo ole mi ale ile tio na ese ka wa o lo fa ka wa ba el malo na wa la ko le pui la me fa pengi a me se social media le wo ngai le ngo le media le wo ngai e a fi mo ka ko o la ko ye e pui ma pa sa o me fa pengi ya me se la lo kula me menge ya pe la ala ka ka fa ngai fa au a lo po ama le milan malo fa ke lo pe 4 milan malo la sa vali la TV3 mo TV1 e te do si le pio ai tau tira tu malo no ana wa avifo mau e fai ma milan malo wana pa wa ta e si di ma ai mau pa fa ma milan malo fa wau le isi tatou issue le si tatou topic le por meta upu tau le o le tūlanga I adoptions
la tatou wo adoptions. Ia se kau calm down nai lo kokomoro fiva. Pe mai tatou malolonga nefefi. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones. Digicel top-up of $20 or more. Or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this See you coming. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Taimele watile oa se furu minuti o te nei le itula e ono ele tautua whaawawa lau Bluwave TV. Ia mele tātou proklame o le taute ia e le alo whamalanga le leo le mitai sili le langi a o tātou faʻasoa. Ia maramatu au wa aimasini ia e sunga le li loia. Sauni uni e whaia o mea sao ma mea le lei Seleni. Ia e maise sunga. Ia God, Father of everybody. Ia ile dei vanga o le afiafi o le ua manino a au fala le mata upule ia tati atu I fonga ba tele le tulanga fo yo iai le fainga malo ia le fionga le fortalai ia mas for minister wa fia ai se tatu se mai si mata upule o leva na tusi mai le to tele ia se va sa iai fo e tulanga vaenga o mene ta o vaenga tama po le vaenga fo yo fanau ia o te lo inisi o melia atu po vilia tu lo sunga lo ia o sa o vela numero etusa ia o manatu o se mtau po tu mai fala o tele awa o le informations le ava tu lo ngor tatu por klam o le o se to mai ma se malam la anga mo mia ele to tele ia la sunga lo ia o a tu lo wa tu nga vaenga tama a o le foi fatino ino o vaenga ye tulanga vaina mai o fana maloko finge po se akali ifo lo uso mankua il vai el tulafono is very straightforward o malilie pai malafai e adopt ia le la kama ia a simima malonko lua ai olola inga ua makukua mankua le ka oko le ko alafa au kama o kama kiki le yonga makua nga fanga o mai ile va ai fo ia le alfa ia ka ko fa sa mo le suli ele ma fainga e kango e fa kaulo suli ele ma fainga e kango e fa kaulo ko ala fa au kama because o inga lenga e so i fua mai mo inga fo i ke au ai o po fe la vale a inga ma so i fua mai lo ka mama lo kinga ai a va ai fo la fa kula fongo a fa pe lo sau se si o lo ki adopting mai they have full entitlement I mea fo le entitled ia o mala fanga which includes inheritance cultural connections ilo ainga because ele mafai ainga sa mo va pe mai ele o se suli le ainga ngi e mafai langa alu kanga kanga ave all the court I was adopted 20 years ago and I was adopted I lalo le kula fongo le ku e malia ia kia o nga iai fo ingi si sa siri mai ia kia o nga meio passports o lau walu kama kiki ala ia la code passport o lau kalanga fai ei e le mawhainga e kango e keep le passport al kama kiki pe avapenga e kango adopt mai it's unlawful avape manga o mia se wha amala manga whaingo fie o le kali lea e pau wale kai mie mawhai ia inga surrender lo passport nga au mai le ora le court ka ofi le passport au mai I leo e le whaingo fie fo e o fo I kanga kai whainga longa malai vale le power kai mi e demand le passport onga for the purpose of processing ai le mawhai e le singa hold le passport le si onga o le si kunga lewa kele nga afia I alo mawhana o le kako ule adopt mai nga sau o la kiki po sifulu kasi kausanga nga sifulu lima kausanga ua po sifulu ongo sulfiku ua maua nga luenga alu lole e whainga luenga a wha pia kakalinga lili yunga menga wa ovalo ka o whea lo kong a wha pia kukama ki lela walo ki ngofo ia ai mai o le ia kia lo passport ma whainga koe kanga koe ki poki o I Samoa nah you can't
e le mawhainga e kango e koe sense kanga e kango e adopt mai. O ngā lau e whapea wai le koe mga oi. E ongo la vea ai la oi. Ma whisilingi ai lau intention e le kaiminga e au mai kanga ka lea mai Samoa. Po le mea nga e au mai ka lea for the purpose of genuinely ki mga o for a better future, or you bring that person for the purpose of exploiting him or her. O le whainga kāla le ngā i le vaai whalekula whongo malaka ko ngu ufa Samoa. E le whapea fo i la langa kausi o e o mākua a e o grandparents. Ngā whapea la ia le automatically a ke entitled i inheritance o grandparents. Pe a whapea le ia se lili unga whalekula whongo. Lono winga lau sunga le loia. O le matua anoa i le sila le tulafono, ma tāua i le sila le tulafono, le me tāu le vai tama wha le tulafono ina. Po o le alawala e iai lau waia o lau whaia o mea umalawa. I mātua ia ua vai tama ina o e wha le tulafono. Whether they like it or not, le whanau manisi o tulang whapena i fofonga le tulafono. O le ua makua se lau pasengi ai, le entitled ai po le anga va ayo o i vaenga ia. Ia, e sa o lelo so nonga siata a va pela e koso anga ile maka upu fa peolenga li liu mai ia o e se unga li e wealthy. A pela o ilenga o mai ele i maua se fa nau fo ia le vaenga. Onga alu aila ia leo fanga wa e ka maiki va pe o la ko sumakua. And then they realize later on, oh, you were adopted kid. Ngava ai kula ia I makua. You know, they have so much wealth. Ngava pela ia lea. Ele entitled le ila I le inheritance of mama dad. E mafai nga entitled mafai claim because ilalo kula fongo, it's his legal parents. Everything in olae ilalo o makua inga adopting a menga o eva pe e se fulumi di onga le wealth a makua la pe le ka ngofi fo I kuu o I lalo le wili malalo ngi mele protect taila ko aseka e mawhainga ave le court wa unreasonable le decisions a kangakanga o minga oi and then e koe fo I alai kua did you adopt this kid to be exploited? And human exploitation is a unlawful act because e mafau ai la o le ala me wala inga ese le whainga o simi ai loa whanga wa e ia pai malafai o kangakanga o mai loko alafa au kama ai loa ele kango include simi I lau wili. O ingala e milion ia lolo ia la aolo lo ia fi ngau ko kongole ko. Adoption was legal and therefore o le entitlement al kangaka ilanga yonga makua. Legally adopted kid, it should be the same. Leiataua I sau pinangalo whapopo I le matau po le utatou faʻasoa. Ia le sawanga whainga loia. Oa o me whainga wa ia o le kakango e kakafo I wealthy kaka kere mea a kaka ko Samoa. Kere Samoa whakau whare Kere Samoa whaila ko insurance, life insurance. O entitlements ngā le kaka le adopt. Waranga o ime o kupu fole le o vai ngā whangau le a ki ai e vaenga le so ia ka koura ia e ka worki kilo le ka upu le ma waranga iskaka la finga o ka kale wa tap mo maku pe fole le o se full fast full lima sulong kausanga la legal age up to 21 or Samoa 21 ia vaina o riska miki wa tap mo 21 ia ai ele mafuka I kaka ia mai so ka walang consider uma ia the pros and cons o le adoption pa fa ia fai ka por ka lo ke longa mo kwa fia ka pungi o mau mo vanga ia wa mo kwa ke lo ka maki ra tap mai ai fa por me ga ko inga sa o ka o tap nyo ka maki Manatua mai fo. Mene ringa fai maru ngalo man au ka te nga o ngore fuwa o pisiro ma fa no ka mo ni. E siaka o I lo ai o ke le sau lo fai o kala. Ole vaenga le uche fia mana o e avatu. Leanga
e masani no faʻasoa i vaega ia lau suga loia ma pea suga le ataua ia te aua ia ma la'u vaivaiga e lua tu'aiga adoption o te iloa ai pesi foi la'u analysis le ai mea masani tutupu to'u aiga ma meu te va'ai ai e lua tu'aiga mafua'aga o adoptions o te iloa muamua o le liliu lea lena e saunoaina ai lau suga lo ia mai ai le pepe e fai malama e fai malua kama lono winga ua vai se mai e ko ia se fa moe nga a mea o ile vai nga sai ai mo so le ua mai e fai malua tama o le vai tama lona lua o le kamana nga le ma mafia i ka ko le mini wa o i tonu ale ui mai lo i tonu le mele le ua e saunoina o le tau fifa malo si o passport o le vai tama lona lua lea o le kama foi le o le lela valoa kausika mai ki Samoa ai wa o na watu so lo leo le ataua masio na tautonga fapipainga ia wa mana ia la so malio le moa Samoa ma le saistu ia malelei ma fevanga le inga le ona fai lo le ton se ili li wakusi o si makamalea o le liu langa ele o vatu tele fai malua tama ai avatu se isu eso ngalumanga maua sanga ngofo mau ia ona paingaruenga lolea ia ma sosoni me ia mau wai pio e kere ka ko ia ku fa fo nga ku umar fanga nga moanga ai uma masais tu fai lom folfolanga nga mai kamalea lea pia ka usanga kamalea ia kamare nga ko mai ni mai kamalea make vai kama e au nga o nga ia mo se rumanga ia wa mana tuala upu matala i fai o se rumanga i mo le ngari ide ke la ku umar pa mo ma i anka fanga mai mau ke kere ide maranga ai ole au mai nga la le na le a la ai ui umar me ta o fa tu la fono ina ole vai ta mai o vai ka mala ia le ke fia manga ko au mai ai se fa tu fa la ina wala nga pi ole ua fifina wa ia lo le va tangata upu matala na fai le agreements le o e mau waku ya o rua ai ya o me se mako e iyo ai nga e fo i mai ya ingi mo mawar nga ruenga ka mai kiki le nga e vai ka mai nga mai a o le peko fa so a ko la o e fa nga mo ele ai nga ka armere fai kuru ke ya le wa vai ya ku ngo manga ya ku per ka mai kiki a matalo le na tupu lo mele le ai ti tau sau no ai mai kong yere se mea la ngalo atoa fe ngai ia na fai e mafai na tau pari mai si teu ngoi se fa popo ari kari loia wa se fa popo ari kari loia ma ko fo i ranga o lo ngai si tap se wa mai wa fi wa ma ko sa mo wa makang fa ron ka o le ko sky mai va kula ngo tap ngai ka ngo fa se fofo o pasi le kiu ke ama ko mo i si kangaka ko ka kaswena ko nga tap se lo ke lo inga wa tap se fa penga wa fi wa ma ko a tap lo ya ko ku lo la lo official lo city ya se ko mai lo sunga lo ya se i wa tele tato facility ya ama tamai nei ne vanga na po wa lava fa matalanga ma mali enga fai e matua the parents, the biological parents will come kiki mamakuaye adopting amenga. At the end of the day, adoptions is a legal instrument e mafai ayonga au mai lesi kama kiki and treat you as a guardian mo kama kiki le. Even for ila pe au mai wa makua, it's still the same. Ole fesili ai. O malili enga o mai e fai nga o umanga penga esa ngo umanga nga ai size 2 umanga inguling you va pe alo le lei kamale yo mai make kausia ele o ilunga documents. There is no part of these legal documents le ave kongo sangi mail fama singo pe al kami adoptai o yai malili enga ia because it means nothing. A o fo ila nga fa pe mai e au mai ngei o ngo fa lonka kusa ele vai el kulafono. We don't care about that. We only care about what emalie. You will be a legal guardian of this child. O I fo I o ke popole ia ile viu le fa pe au mai ngei e songa lu manga.
O le whai the two parties who are making these decisions and these conversations, they are talking about the future of the child. Sometimes these kids, they don't want to live where they belong. And ole concern for inga lokelo inga I ngei usila. When it comes to children, adults making decisions for kids, and kids start knowing ele ole mea ngā loke manga oi. Ole whawhika uli for inga lea whia ngai mama oli le kaimingei. Why are you making decisions? You think you got the best interest of my child when you take my child under oranga tamariki. Ai whawhewhea lea ngangu. Whawhewhea ia vaenga whaamaoli e kausi e lokangaka. So when it comes to us making decisions whapea lau mai kamaikiki ngei. Wakako whesili le kamaikiki, wakako whaamala manga le kamaikiki sifuru valu kausanga, po sifuru ongo fo. E ke alaku e a onga, ole olanga New Zealand e ole winter. E ka le ongo le pongsa e ke o mai le fale le lima o le pongsa a ole malu e kolu o ofu e ke fia sau New Zealand. Having that full awareness mal conversation will allow the kid, mom and dad, okay le fia lu New Zealand. La mela e kangoi va vai e se ia. So it's like oleva ai le kula fongo. Are we using kids as goods? Are we using them as like oleka ka ngofi fa akau vai ange fo ya le mamalo le kongo ole uka ka ngofi fa akau ka ko fanga. A fa mai fo I le view le kalkongunga fa kerisiang. Ole fa ngau lo kofi le nga mai le ko. So I am pro law e ka mafai e fo e fa fika ulingi. E le mafai fo ila va pelenga adopt malka mai ki useful fa ka usanga. Even for ile pepe asiaka male ya kawa. E yai lava fa singo manga ka mai ki nga yonga ele. Onga yai le kai mi ke ngiu fa pe le a inga nga fa ngau mai yai. Ola yai le ka mai ki nga vai kama. Ole nga kongo e kongo sa fa isawe e makai. Ave yai fesiri inga langa onga ia le akali I pole fa fingia le unu makua ko inga mal makua. And o inga ko se ko e ko fo I mele ngu ko fo I mele ngu ko mau le ka ko mal intention nga yai ka mi vai kama ka miki. So e ka ua yo lo fesiri. Onga ama fa away from ko kelo ka miki wa afia kula fonga ngi sila ka miki o leo mai Samoa ko nga mai ko Pacifica le la iki. O la ko nga le ka ia isi solinga kula fonga ia ke le nga fai ngi. Kami mua ma ko move ko ile loi itu akau for example. Pelua e masinga o fo I mai ngoalu falo loa. Wa taka ko ka miki maoli male inkia fiki la driveway. Ai ke ola ko kalangoi ma ko inkia fiki le. Ele vango mai fiki. So in other words, o lai wa ka ngofi va vai ese ka miki mane me la sa comfortable lai la ko. And we are making decisions on their best interest. I don't think most of the time o lai ko ke faia fai unga le best interest del kamaikiki. It's like we try and design the future kamaikiki based on what we see. Se mea sa ka ko fia ai le mafainga ka ko fa ka nguinga. So pe o sa uia fa malam la manga sia kama le male o kelenga o adoption male afia ngo mengi o adoption. Malo pa jai manino le matole vai. O isi fa afsili tu ina mai o se fautuanga lo sunga le loia. Ya o isi o le tupu ua umana le liu mai o se lumana imanuia. Ai ua skolonga le lei ai tu vili mai matu I Samoa. Alo ngo foi lo anti nanga lo ke vai ku ngai kelenga e lo le fanga ngo ba tasi foi nei o mea ai oi e fai foi o tau fa mali ina o pe o la tau po mali e tamai o tamai foi le mo le fai tala le awalanga e mai tu ole lau au tamai foi o no wa nei e au ka lo fe au ona e le anti male anko pi ka o kele a foi le te ia lea o faile tala o le fia no fu I alena le liu fal tulafono mai fai mai lo mar fautuanga le mai se fautuanga fa mai ya lo ngofo alo lo a failo fa inga nga mane alo alele ni me fa penga o tu ai mai se fautuanga la sunga le ile lo yen mata pula Mangkua e fulu wongo lo ka usanga ka mai ke New Zealand makanga mafaianga ia nga fai unga munga ia se fulu valu lo ua makua I le mafai an makua nga fosi ka mai ki e fai se fa konga po se mea lai manga o makua even the adopted parents I makua yang adopting a mingal ka mai ki
Yeah, a very common le issue lea. La wavili mai makua. Alu loe ngofoi lo ko fingi ngai fea pe alu ke ngofoi lo uso ngai fea. Ko ileanga kelinga kangakanga makua oi. Yeah, that is where we have to humble ourselves lenga au mai ka maiki. Let them go. Because elea nga ava penge le kau fiofinga. Ai vidi ka maiki ki leo. Fa they actually detain me. Me kongwala le ka detain. Lo wala ko kau fiofia. Ai ngo afia ila ma ku kulanga nga. Like ola uia fo ku ngai ma ku ia o mai ka maiki regardless penga o mai o fa ko soifua mai ka maiki ki po nga o mai wa makua. Have an open mind in many adoptions. Lawyers, they don't care. They pay the adoption fee, but ile vai falsa moa ile afianga o makua ia o mai o le alofa, ma le afianga fo yo fanga u ia adopt mai pe afa pe sa u le anga ia makua ia o mai le la fa polonga ai fa malolo la ko fanga unga. We have to be open minded because it's not worth the stress. Nga afia fuala ile ma le va mai la ko le sa moa. E ia le kai me fa ilo ai winga sa o ka mai kiki sa ka mo fainga nga. Ongan mele ngai sa ngoa pe pelo mal fai kakala. Ele se selo so nonga sauni walanga e mafuono faʻasoa atu. I mea nei. O lae no fofale ala ngono o tangata uma. A o fo ikile ngo faʻasoa aku ai o mea ko kuku I te tonu o lo ainga. E fo ikaka o mea ngai ke faʻasoa ai wai ke re fakua. E sidi aku lo faʻasoa I meo experience na tutupu. Nai lo fatu fuo ni tala. E nala no fa ya tu mo yo ya tu. Ya no fa so. E foi me ya vai nga fa na fa pena na mai na yo matua se o tina. A mai yo e nei sa ilini lu mana I manuia. A ole me o tu. E vili Samoa e un ka kai le fe fe a ne u te mai o problema o te no no patas. Ya ona vili le ta u Samoa. Ole oke o ngei lo makua o a malava me o mangale oke lava wo o lo te mo fainga lu ngai o mo lo ya me na wo mana o faile me mana o ia tu atu foi la ia le ile sole ile nau mai o matu o Samoa ia na mai ini tu ia o le sa o loko fo ia ka penga no la ko mai hanu ka penga no ngo fo ia pai anu ko finga ro ka manga ila no fia me fia o le fa pupu ngo la tala le ai masesi o ye se rumana I manuia le te. Io le lai moni e lau saunua. Lau sunga loia. A o fa fonga mai langa kile kanga kai e le fai ngo fia ri ku pe alu nei. Milion e loia. E le fai ngo fia. E isi ma ku ala Samoa. E pe tau ye male anga le na lai lo le yala na plan le la fai. Mala na pomu le la fa pa. Ala ele o kai a faile fea ngai on makua suikia. E I fura patua I lo le leia wonga le mafaiala nga kama le meo le paiele are faise fe au. A ole ala ua sauka me kiki kasi o kengia nga kunga le kudunga even e alu se I alu e whamalu e le mafainga. A le uto e tangi atu dunga le telefoni. Ala ua koe sau le akoa le kare a fomai. I alu loe ala nga amai nga le mafainga nga faia. Awala nga o tato e whapena. O le fautu angala mo o to uma ye struggle me fapia au war ko fon kamai au a faia te fia li liu mai titi li liu mai pepe liu mai le pepe ona e tapu e mafa failele lea e matua e fiu lona tina malona tama mo ye upu e sea mai wa toto le loto I le na tausiaina mana tua upu le tunu e se la ngona o le tama na whanaua e se la ngona o le tama na whawhailele e se mea ngai lua e se ala ngona o te ilo le fufatu alo si la fia o rua e manai a tau o le vaenga e se la ngona o le tama na whanau e se la ngona o le tama na whawhailele ioe e se ala ngona ma whangawhanga ia o le I soifua ai e mawhanga yo a ao si urunga li nga whaafai e inga oilo le kiki se e makua. Ai ese fo ila ngonga o le mele o le oso mai wa makua. Na saula ia lea. Ia le lai te le na tupu tūlanga whapene. Ai o le fisiri muri muri.
I lau sunga le li lo ia e mesir sunga kaut whara wa o te le fo i ta maiti na le liu mai kaut whara. O le lenga la fu. O le visiri. E umarika ia. O le visiri. Mai nei mea o malava tātou te tala noa ina i le liuino ta mai. E ia se whaakanganga e ke kawhio fia in kusi folanga. O se lo ia. O se leo ai ngai li liu ka mai kiki mai po o se whaiwhi au tu no au whainga ruenga le atua po o le alama a ua mana o lori tamai titi alu e se alu o le alama a batu lon tusi folau e iai si ngā au marosi a ngā iwena wintia e te tau fia i tusi folau sau no mai lusu Ka pupu ale ai a ka ofir kus folau mangku voilenga fela kala mua Ole maulunga o threshold e ka fia e kus follow Aviation e kus follow o kanga kanga kus follow e ka kaunga mai le ora le court fa ko a mafai la e lenga fa pe surrender lo kus follow o le ka fia awangi mfainga e trouble a fa pe la le threshold nga le fa nga from a legal point of view e mafainga be e lo kus follow mai ya o ai la ka ko e ka ke ka ngofia e solia i le tulafono e pau wal mai kiki ele mawhainga e kango e ku elon kus folau. Wal mai kiki la e pepe. Pol mai kiki la e laloa e o le consent age. O ngā laifa peo o le guardian. But that doesn't mean o ngā ia o le full control o le passport le ngā. Because o le passport, e leo se property assessi. O le property e le malo. O le ua waku ia o le guardian o le passport. E ke whaonga inga ke travel ai. O le me whainga lenga expire le passport. So, po aia mai e even leo. E le mawhai e leo nga kao fia le kus folau se ka ngaka se ilonga o laua o mai le whaakongunga wha le tulafono. A mele ka whaalunga o kuai. Ua makua i kao fia le passport. Like o le fesili o ai o nganga le identity la. O ai o nganga le evidence la le iai konglunga aka maunga details. So why are you holding if it's not yours? Why are you keeping if it's not yours? Why are ave lola tulafono ia e ke level vea? Yeah. Ai fa vela tulanga fo ile le waitalo to lua na lolo tus fola uno lo ferro iso o e ono la verde nga le tulafono wa e fosia fu detain the property list nga time vena sa no mai lo sunga loi. O nga is not detained. Hiding. You're actually hiding it. Because I like to say singa mal kanga kala kang conceal. E ke o mono e ke ngara passport. So o ke le fa ya ko fa kanga le nga pe fa sa. But it's not a legal issue. Afa pe like kang nga because of a city. E te lola la utalina matua via ya to lo mau. Via matua via to lo mana tu le lei. Via mar to lo elevisi. Lupe boxi. Awa wina pea o na nakus mo lau na ini kamari. Aya oi. Mo. Ara ke mo sisira mai. Ai ole agla ma fau ngai hana na nakus mo lau. Ono ro sau no mai foi le mea. Kali ko lo oficina. Ska se me vola ka kalgole kus folau. O kele foi nga fa nga e kapangi finance companies. Or travel agents. Yeah. Or rental cars, or hotels. E mga akafi loko passport. Samoa. I Samoa, mangai ke nga fa nga ka pa ngai la ko me fa passport. Fa mai ka. They have no right to hold a passport. O te lor mafuanga le tali o vaenga le ala sunga loia ma. Vaenga le di fa pia na fosia mai rental. Tu sana ofa ia I ono leo se tu petit bucks. So ele va pela ola ka ofi fa malo sirvaenga. Ola we ka mo ave yo as a deposit. Ko se deposit. So o ia nga hola passport. Ola nga passport e pega deposit. Tu sole tasi le vaenga e pe ai tango tu nei le tanga ile olava. Ona ofa lolo le pound le. E pina o masan ni awa o aku ngui fafo. E vi sao nga mea pea o credit card and only in Samoa. Ia wifi for ngia o nga wa lo fa mai ngai kampangi ko kuria ko e wodi ka o pisamo.
Ui o lea. Ia, ai tātou tele I whasifo le tātou. Wala wanga po kalamiri wa levar po ia wakolua lea lo whari tinana o vai nei lai. Ai se tātou atu momo, ai nei whasilanga ia. Ai nei whasisilanga ia na la foto lea na vanoa tau urunga mai tātou programe. O le whasisilanga lea a le Queensland Fast Queensland Fast Supporters Christmas to siluluma payments. Mai le masino January, February, mati. E whaangata uma I le aso 2.5 o Aperila, Bluwave 2.5. O le aso se ina ili tātou lulu, aso iwa le masino me. No nuinga se ila stona e whaasol solo ina. Ia, le ua whonga manino, tūlanga o le tātou lulu. E lua se lau varu se furu tātou tusila ua titono le tātou ofisa. A fio atu matala awatu, pete meli mai foi, ona o kairina tu le oe. Ia ete alu e whatau lau whasino mai sunga ia li ataua. A mai a fo ile nei e fiafi e tofu o lua male tusi lulu tai lipa se furu e te lua o fo I malu sunga e tu lei le lulu. Ia, pauna o nei vaenga li tātou lulu, lalisi, mo Christchurch, mo ila tō umale whafonga mai Christchurch, o lea ua whailo mai, o le fionga ia patele Paulo. Le fionga ia tama patele Paulo, ma le committee o le fast supporters I ina I Christchurch. Ia e tau te whaafiso ta ina mo ni ato tusi lulu. Ai mo au kilani la vaia, e whaafonga mai, sua nel tātou ofisa, Lemby Drive, pena o lo neli mai lava, ona tu eselea mo lau sunga. Ia ai whatoa amato na au tātou payments. Ia January, February, March. I le tausanga fau. O tau Australia o le malanga tu lava ia le committee mo le tufa inatu o atou tusi lulu. Pauno nei vaenga. Ia e tau urunga I le tātou proklame I le nei vaenga na whiawhi. La fotu I le uroa se lua. Ia e tau urunga mai le tātou proklame malengang whaalo alo whaamulmono. Ia, whaftai. O sai mai lau sunga ranga. O ki ka po a se whai. Ko inga mai mea laiki lawa e fia kanoinga. O fifsiri e loia ka upu le siksengi den sa ngoi e palmia wanga ka ko kanongo e langa le wa fi fo palmis ka menga. Isinga ni ma mi ko se ka kanongo ka upu le siksengi man melen ko pumai. Lau kusene. Ie whaftai a Leiataua. Ia tonu o lea sa ta uawa pia le I sa tatauna lango mai sa mo le siksengi sa e foi tala sa whailawa le aso le awa. Ele I lango ina ele palemia marang whainga malo le siksengi. Ia te au. E le tatau na lango inga pe ku mai le malo sa moa. E whaisela ko opinion I le siksengi ngei onga ngei le mafuanga. And to answer that question, we have to go back 40 plus years ago. Inga walu fo mai le sa e ave le malo ngi usila inga ua violate langa ia right as a Samoan citizen in taro I le siksengi ngi usila. Nga ye le malo sa moa e kua fo mai le sa. Ele iai. And I'm talking about 1980. Nga ole right to citizens is an individual right. But we cannot help it because ole right arkangaka Samoa ko akasi, and we become a race of Samoans where we all have the same entitlements. So ya kia ula o ke faʻasoa le fionga palemia from the point of law, because anga whaapea ngi e o mai le malo Samoa e lango ma ave le malo ngi usila whaapea ole right le ole right akangaka Samoa. Can we imagine Levi from an international law point of view? It means we are not an independent country anymore. It means like we're fake like our independence. Ole mea foi sa I was hoping Levi nga langa komiki. E lua awala sa kaunga ko mafai fai because ya kia au I'm happy the results lo au mai, but we could have had a better result. Include our descendants. Because sa kaunga let the parliament process go through. At the same time, we should take the matter to the court. I make it very clear from the beginning in our submissions. This is a legal issue, it's not a political issue. Because nga violating usila, iele right akanga Samoa,
given New Zealand is a signatory to the covenant to eliminate all racial discriminations. And I'm talking about the conventions, international conventions. Like o kongua o whaamaumanga le kōtangi sila le kaimingi. Anga whaapea ngi o lae whaiwhinga o ngat parimenge a lae su yang usila because of discriminatory. I have strong hope if whaapea ngi usila. We are going to grant everything now. Or what do you want, Samoa? But o le whaafika oli, we become negotiator in the process. We tell New Zealand what we want. E le o ka konga se o New Zealand. Some people say e ese le instrument nga mawai le siksengi ko elau niwe malalokonga. That's wrong, because you have to go back in 1928, 1924. O King George V nga sa ingia le kulafongo, nga grant ai siksengi ka ngaka Pasifika le ngai lalo pelkangia, because we all countries of realm. O le mele nga kupu le kasiva valulua le kulafongo le nga whai mautun, what it was unlawful. But none of us, ele ia se Samoa ngalo ko challenge le kulafongo le. So I agree with Fiame. Ele ai se mea la asawa ifua le malo Samoa. It's easy for the oppositions to come and support, because what do they have to lose? And with great respect to le whainga malo le HRPP sai, o le positions foi leanga hold ele HRPP. Ele io mai whapea mai vai kaimina ngā ave mua mua e loa whe malkolo. Le la mako aku mau ke langolango inga o kou. Because that is what sovereign country do. So o ke alofa lai le whainga malo, o ngā o leanga ave se whapea ele i langolango inga mai le siksengi. And regardless pea whapea ngai e saula fionga ia me whapea mai. I'm voicing my opinion as Fiame Naomi, not as a Prime Minister. Ele va lea New Zealand. You know, your title as a Prime Minister, as a Minister of whatever department, as a Speaker, it's 24/7. Ele whekau I lama le ongo mali e le vaai whalakulafongo, wakako kongi le moa e ule awhainga wakako play minga le malo Samoa. I think they were very supportive, and their prayers were also part of their support. Instead of, ole ala ko kala yo mefai. Ole ala kala la mefai yang usila. If I yang usila, we want to give Samoa back to New Zealand. And this is the voice of Okaikai. So le mela nga lenga nga longonga vo le fangongo, but ole issue la lela e mafai nga le dia e mai le kaimingei going forward I le process le la o ngai. Usa lewa o mai ngi usila le faiunga e violate ai for ikako right, cultural right. Ole aya ale kamaikiki yonga makua. Lewa fai mai e entitled lo ka mamalo ki ngā pea whapea sa whangau mai e kausanga ia. And what about my inheritance right? Lela la asau ngir ko inga malo makua lai sa mo kai mingi I lalo o le kulafongo lo pasia. And all of the sudden, o lai mon muli merka mai ki whapea aku ngi sila. Wait. Na, ele mawhainga e mon muli lo ka mamalo ki ngā. So descendants' rights are violated. And descendants' rights can be considered cultural rights in lalo international law. And that was my concern. And this is where, again, lawyers would take argument, and lawyers will make money out of, you know, ko inga leleva ai mamao la konga kama whai e whinga au le maka upu. I was really hoping if apea e avena maka upu le parimenge. And ngā whapea la ia lea, we take New Zealand to the High Court for violating the Human Rights Act of New Zealand, because we were discriminated. Malo. Ole mele ole penga sango foi ede kaunga fie for malo. Wa ole afianga malo kaimi ole chapipi. Le wa rinko ku pulves. Ole afie for ole malo. Ang papel ku banga le sengi me pe oide ila mo ke sengi se me o menga me ka individual rights na. A wo kango fia. Le la ku pole fabla. E ke aula ia ele se me apa mai de malo ka pure kaimi wa ko ku po fo na se me. A me se ole fa kali descendants. Ole ko ki kilo descendants. Malo fa pai ona tatu taimi moni le va tai nei ni so vaenga le o toi fa pula tili sau no nga sunga loia pe la vaenga ri keiso fa mai le sa yes sa ta fai tau tu fo ia na fusu to tasi lava mal fa so so ani nei loia
ia ai ke so le puipuinga lava e le malo Samoa o le faamamaluina o le loto na fua i ona fia tutotas o le mafuanga lana e ala i ona tutu malo sile malo e whailo atu ia New Zealand mako kire o koe fia kupongo loko a ngā sa mako i mua i le vā faamalo i le malo deep inside Yeah. o le loto lava ia male langona alofa i lumanaʻi manuia o la ngai ai le langolango e sa o la io ai o le vaaia ia e le fia ko i lalo le sifikafika i le sifikafika le anga o lou kiuki o le karo lau tutu tasi matulaga umana mafuaiga e faia New Zealand get out o manto already matou tutu tasi ko ke le fase e foi makou ngia kou pake kama ngia kou o le foi e ola makou kaamuma makou soko ma me fapena e piu si tala faataitai foi le tau faa e mamanu ai le tulaga o va faamalo a o le loto a ia faaloto i fale ma le lagona o le tagata e le kauilo o le fioga le kamaikai palemia le si i le o tele lana taloma lana viiga le a maisi o le faiga malo iga ia pasi ia e ia le pili e manuia ai nisi ona i aiga ia ma tatou uma ia o runga le tatou polokalame i le levaga o le fiafi ia la fotu ia te urua te rua taurunga mai langa o le tatou malai le nā ia a whaamai au na tatou taape whaatasialia ia na lua ole whatu a whaile leia lua dina ia e walu ke poe walanga ua lewa le po nei a matou maranga whaanoala Lelei, e lua ngai mea kai afa minguke. Sa o moanga kala ngeu ma lepe ngafo fa famasingo le famasingo nang fai Samoa. Sa fai infusu anga o fa famasingo ange le vale o kuanga i ma afenga ma le o ai. E le famasingo foi fangua famasingo ngasinga kala fo le ka ko susu akide ia lenga mo mai ia kala mau ku fa nga inga fa famasingo nge. O le banga mun muli. E sidi sa ngo ele sunga loia o se vai ngam ka kia fo le admission le ka koso ya pali tamelang ya John Kamelang e kulang ese fo le ka yao ya ilau sila sauni o me sa o piki nga ka mi o le awai o le sa lo ska mo fo ko le me la o mai ka wa o awai le mi ska fam singonga ya ise admission ale alanga CEO po le policy fo le famsingonga se sunga fo ia pali o se vai nga mai ka winga nga so wa acknowledge fa fiele famsingo city presiding judge le mka opule ya kai lo ngolo nga pe kulang ese fo molo kai fonga mete o ese fo mka kia fo vai a pe ngai kulanga ia langa lewa o fa lua nga mention le presiding judge ya le kulanga le awai o le fianga fo minska ya mas fo kai mo mo le wa fa ka se le minska o fa singonga mo sanga CEO e mka opule wa fo ya kai admission sunga ya pari e ngole ka ko kai mi va taile ya tau mo le langa fo email le e sa longa fia mal fa tai ono wa manga ia e le famasingonga mo lunga ngi usila le acknowledging o le fionga minska sa awai ia no mai fo ile ia official le court ngi usila a vaku kongun minska fa ngofo luma so it was a privilege mau ia lo ia ku ulai mamalu ia fa kulanganga ila lo kula fongo it's not the person but the title like carry le ngakala o le si foi la kulanga foi le anga ma kalango foi mai si so alo ia mai si ko fa finge alo ia o le process ang usila e kolu le me e vetailo ngoa pe e fa pe le la alo ke admit mo mua lo society longa lua o le the Council of Legal Education o le longa kolu it's the criminal background so regardless o le ale view ka about your morals and everything law is very straightforward. And o ifo o le whainga law degree e whainga, whainga o le bar e whainga, but getting to stand as a lawyer and be admitted in the bar, it's even harder. Because afa peangi e maua ifo ia criminal convictions o la e recorded i Kongo New Zealand, alaku law society ele pasila o character, alaku le Council of Legal Educations, ele confirminga oe,
o le ai ma se point ngai lo ia o law school. So it's like poa ia le history o le olanga o kangaka based on what people say and view. When you get admitted in the bar as a lawyer, it's a great privilege. I pay your kala for le presiding judge le whakaukonga le sunga ya pari. It's your reputation. It takes a long time to build it, but only take few seconds to destroy it. And it's something lango ngai fot fakai le ali. Yep. Fa uma ko ila ile on ma kalanga ma sunga le Leiataua. Yep. Fakai foi le ko fa ya siaka atina. Ko fa pe ko ki kuli ya lo ya fa fo kwa fa ya lango fa Samoa ki ngai ya ma presenting or ka ko miska ya mas foi ya sunga fa ya pari o is a moving. Ya fa uma ko se ma o foi ka mai pikola ngai. Ma lo fa tai o lo ia nei wo o tonu fale fa masino le fe mala tu me fa ia asia tatina o ton pali I ton tai malangi ia le wasila tu I masauni io ai fa tai langa o tuatu na fainga o lota o tu mai ai le manu le tava ai no fulu tu langa langa no mal fa Samoa le anga fe I dis kanga kai anga kofo kua palangi lo ke ia le o kia I fa Samoa ia ai o fe lava tatou te fo laulo io tatou tamali anga ai mese o tatou fa sino banga matupu anga le anga o lai fa mawina I toto masa o na fita I tunga tau runga proklame le vanga le fiafi ma tau fa tu tatou no lava le tula e fitu le nei vanga le fiafi masunga le loia Sauni Seleni a mese foi Godfather ia ele tatou ofisa o tu ia mese foi o nei le manu lu yuta feilo ai mai ya matou nei Samoa lafo fonga vatele se tala o papu ma le tautu mali matou fa tu soifua mai manuia Soifua. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. Whaongale Tautuana PacificEzy le masina toa te sema ma mawai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaasifunu o Sauni mo ana paanga e lua sifunu whailonga mo Samoa e lua sifunu fo whailonga mo tatou I New Zealand nei se ina whailonga sifunu I aso tona I o vai aso te tasi manatua o loa whaawau pia le tatou whapitoa e nao le 5 tana pe a e whaonga ina le PacificEzy mobile app e whaatino ai au tupe whaamaboni mai lau telefoni whawe ai loa manoa fo le tatou direct transfer e tiposi mai e lau tupe le tatou account ma whaamoni ina fisiri lungo le telefoni ma whaatino lafo ina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio le vai, mo li pe tau tupe tupe iso se whare tupe maisi au nanga I Samoa. O lo mawhaina whaatuna ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa I o tātu ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau I mangele. Pe wala au mai le o Barcelau o Tasi Onono. Mo se la lata atu I ante oe. Pe wala ale tātu PacificEzy mobile app. Mo le direct transfer. E whasa wailu teimi. Ai maisi o tangata fo I le pensini. Ia manuia telekrisi masi ma le tausang fau I ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le PacificEzy o lau paanga mo tupe whamomoli I Samoa.